sha buri munsi ngo bimeze bitesha riva mu gifaransa bavuga ngo rêvez-vous pour les champions. mu gifaransa bavuga ngo iki? Rêvez-vous pour les champions. aho ni utinyira sha Réveillez-vous pour les champions. gisigaye kivugwa sha ngo bimeze bite Meze bo. ariko noneho shuwa diro dusigaye dutanga we kuva kwa gatanu n'imyitetero gusa Njya nkubwira umunsi hano hanze biranditswe ku muhanda ikibazo utangiye kugira abantu batangiye kudutinya ngo ariko mwana ngo mukoresha ngibiki oya sha ese ko mwabuze abantu mwese muri sha niko ibisanzwe rero twinjiye mu kiganiro byayishuwe muri betting ni ikiganiro gitangira saa 8 kugera saa 9 aho buri kumwe n'abasore babiri hano bameze neza cyane ubundi ukatwakira natwe tukagutambagiza isi ya siporo ariko igamije kuguha iki amafaranga apana isi ya siporo yo kubimenya ukabiryamana gusa oya twebwe twarifashe turi distenga twikura mu cyiciro runaka twishyira mu kindi turavuga ati noneho twebwe tugiye kujya tuganira siporo igamije gutanga imitungo nta kuvuga ngo apana iyo kwiryohereza reka ariyo mpamvu mba njyana kugira ngo tunyure ku mamaca hari no munsi zirahari zibyibushye uraje wumva agashya uraje wumva icyo ngomba kuguhishurira kuri match z'uno munsi za UEFA Champions League wowe cyo bigusaba akantu kose gashyire ku murongo utuze ufate ikaramu na agenda yawe uze wumve odi ya Kitalam kandi uyu munsi ari match ebyiri za UEFA Champions League ni ibintu bitaza kukuvuna mu mutwe ngo singumize bite kuko numva odi nziza cyane ndaje nkunyuriremo kamwe ku kandi nkubwira icyo utaruzi kuri izi match urabizi neza ko na match za Champions League z'ubushize na kwanarije neza cyane nka kugeza aho ugomba kuba witamirira imitungo neza cyane nyo muduha ikaze yellow shuwa Ashua brother Ashua bizu urabaza Ashua mwana Ashua ni pase Ashua witwahererehe ananyishanzwe ni Claude Gicumbi mamabaye Claude Gicumbi wowe wamaze kuba ushyiraho telekomande yawe 5/5 adasamura n'ikimora kugera televiziyo iri imbere yanjye ibindi byose bihita bihagarara nta bindi natekereza kabiri aho ni utinyira sasa ubu byose byageze muri feruje hanyuma se Claude ku mikino y'uno munsi ya UEFA Champions League hagati ya Liverpool na Real Madrid uraza kubuhanda amahirwe y'amahirwe na Real Madrid hanyuma hagati ya Napoli n'ikipe ya Frankfurt Napoli nayo iraza guterekamo ndaje mubwira ibitandukanye n'ibyo uvuze rero nibwo uza kumva icyo bita guhishura aho ni ubwo nibwo budasabwa ikiganiro rero uko muba mubyumva mwebwe mwese banje kugira ngo mbaho ukuri noneho kuko bigomba kuba bigenda Ega musaza asante sana umusaza ibyahishuwe bitandukanye na santima bigatandukana na fanatisme uhishura ibintu bihishe kandi iyo jewe twicaye hano tuba tugiye kukubwira n'ibyo amatwi yawe adakeneye kumva ariko biganisha ku kuri kandi ugomba kumva ni nayo mpamvu ninjira mu misokoro mu bihaha mu bitiku mu mabwene mu bijigo nkakata mu misokororo nkamanuka mu bujana nkamanuka mu rutirigongo hose no mu busanzwe basanzwe imitsi ngenda nkamura mvuga ngo ni hehe bigaragara ko tuteretse byaba bimeze fresh ngendera kuri fact rero nko kubwira ngo nshingiye kuri aya mateka Ashua brother asante sana bamwita Claude ubwo rero nibyo twababwiraga twebwe nago tugendera ku marangamutima nta nubwo tubabwira ibyo amatwi yabakeneye kumva oya ahubwo twebwe tubabwira iri muri reality ukuri kugaragara ko bishoboka kuba byaza kuba ari byo biba nubwo tutari imana ako karumye mukumva nubwo tutari imana ariko tuba tugomba kurebera kuri fact tukagira ibyo dushingiraho dutanga amahirwe kugira ngo tutaza kuba tumeze nk'abandi bakoresha Erikave kuko imana nitegeka bikaba yavuga bigakunda bigakoreka irategeka bikaba yavuga bigakunda bigakoreka sasa rero twebwe hano tuba tuje kugira ngo twunganire noneho abandi
ba bantu batabasha kujagajaga ba bantu badafite icyo bari bazi kuri ibyo bintu kandi babikora tuba tuhababereye kugira ngo twinjire muri iyo misokororo twinjire muri iyo mitima dukamure ubundi turebe ngo iyi kipe kuri uno munsi iraza kuba ifite iyihe misokororo ishobora kuza kubituma yaha abanyarwanda iki imitungo kabisa. ni muri ubwo buryo rero uno munsi duhereye kuri probable line-up z'ikipe ebyiri hagati ya Liverpool na Real Madrid kugira ngo tuze kutangira kwinjira muri prediction na analysis ariko dushingiye no kuri probable line-up z'uno munsi. Mwizamu araza kuba arimo Alisson Becker, hanyuma mutima defense araza kuba Joao Matip ari kumwe na Virgil van Dijk. Uruhande rumwe baraza kunyura Alexander Arnold, urundi banyuzaho Andre Batson. Hagati mu kibuga araza kuba hari Fabinho, Keita, urumva? Yego. Na Budgetic. Urumva? Aho ni hagati. Yego. Hanyuma uruhande rumwe araza kuba nyuraho Cody Gakpo, urundi runyuraho Mohamed Salah, hataka Darwin Nunez. Iyo niyo Liverpool yuzuye pe. Baragarutse rwose barahari. Nuvuga mwizamu haruzuye. Hanyuma kuruhande rwa Real Madrid Thibaut Courtois yagarutse arahari. Eder Militao ndetse na Rudiger nibo bari mu mutima wa defense. Uruhande rumwe runyuraho Araba, urundi runyuraho Carvajal. Hagati mu kibuga harimo Edouard Camavinga, Luka Modric ndetse na Ceballos. Hanyuma uruhande rumwe runyuraho Federico Valverde, urundi runyuraho Vinicius Junior, hataka Karim Mustafa Benzema. Ubwo rero icyo wamenya ku mpande zombi injari ziracyahari. Toni Kroos nagaza kuboneka muri uyu mukino. Hanyuma Mariano ntawe uhari, Flora Mendy ntawe uhari, na Chouameni ntawe uhari. Hanyuma ku ruhande rwa Liverpool Thiago Alcantara ntawe uhari, Konate ntawe uhari, Ibrahim Konate, Luis Diaz ntawe uhari. Ubwo urumva nuko gahunda zimeze, nubwo hari amakuru avuga ko na Darwin Nunez ari doubtful, ntago yizewe neza cyane. Hanyuma ikintu wamenya ano makipe kuri ku maligi yabo nyine iyi kipe ya Liverpool ngira ngo ndabona hanga batubwira ko iri ku mwanya kangahe da kugeza Liverpool muri Premier League se? Yego. Muri Premier League Liverpool bugeze ku mwanya 8. Mu gihe Real Madrid iza ku mwanya wa 2. Hari ikintu nakubwira rero, hari ibintu mba numva hirya no hino ariko nkahita mvugana, ariko abantu nibagerageza no gukora ubusesenguzi bajye bibaza bipoze babone uburyo bisubiza, yibaze ngo ese runaka abaye ari kwibaza ko ibi bintu bimeze gutya yakabaye habwa ikihe gisubizo. Real Madrid ari abantu bibeshya ko iri mu bihe bibi ariko nta nubwo iri mu bihe bibi, kubera ko amanota ifite ku mwanya wa 2 journée nk'iyi mu mwaka ushize itwaramo igikombe ntabwo yari yafite, yari iri munsi yayo. Yari munsi yayo. Urumva? Nuko ngo rero ntabwo ari ikibazo cy'uko Real Madrid yasubiye inyuma ugereranyije na sezo ishize, ahubwo ni ikibazo cy'uko Barca yagiye hejuru muri iyi sezo. Yagiye hejuru muri iyi sezo bituma ushaka kubigereranya nka Real yasubiye inyuma. Ariko n'ubundi Real mwaka ushize amanota yari ifite ntabwo yari menshi kuruta yifite ubu kugeza kuri iyi joro. None Real Madrid yo yakinye n'ama competition menshi. Urumva? Niyo mpamvu murabizi neza ko mu gikombe cy'isi ibi rero biraza kunganisha ku mikino igera ku 9 imaze kubibahuza muri iyi mikino itandukanye yo ku mugabane w'Uburayi muri iyi myaka. Hanyuma muri iyo mikino 9 Real Madrid yatsinzemo imikino 5, banganya umwe, Liverpool batsinda 3. Wambaza ngo rero mu mikino 5 iheruka byagenze bite? Mu mikino 5 iheruka guhuza Real Madrid na Liverpool nuko Liverpool ntirabatsinda n'umwe habe na rimwe. Nuko mu mikino 5 hari aho Liverpool yakubiswe igitego kimwe, imikino 4 inganya rimwe. Yes. Umukino rero kubahuza ni finali mwarayibonye yakubiswe kimwe ku busa. Ubwabanjije yari yanganyije 0-0, ubwabanjije Real yari yirashe 3-1, ubwabanjije Real yari yirashe 3-1, ubwabanjije Real yari yirashe kimwe ku busa. Hanyuma ng'ikintu wamenya nuko ikipe ya Madrid imaze gutsinda Liverpool muri mikino 5 ibitego bigira kuri bingahe 6, 7, 8. None ikintu wamenya byonyine gusa imaze kwinjiza ibitego 2 byonyine. Icyo nshaka kukubwira hano rero kuri uyu munsi wa none nuko iyi kipe gusa ya Real Madrid n'ikipe ya Liverpool ubwabyo iyi match waza kuba umenya ko uno munsi wa none noneho nubwo ari uko nguko bisanzwe bimeze, njyewe nkubwiye ko none uno munsi Real ntago itsinda Liverpool. Okay, niko yifuza nyine nta kibazo, ni prediction, it's okay. Uko umbibona impamvu ni yihe rero? Okay.
nshingiye ku busesenguzi bwanjye nukuvuga ngo Real Madrid kudatsinda Liverpool hariyo kuba Liverpool yayitsinda cyangwa se bakananganya. Hanyuma rero nshingiye ku busesenguzi bwanjye uno munsi ntitaye ko Real Madrid imaze imikino 5 Liverpool itayitsinda. Biraza kunyinjiza kuri odds zifite uno munsi. Liverpool ikubiye 2.40. Real Madrid ikubiye 3.25. Ahangaha bita njyana mu kwibaza ikibazo kivuga ngo iki. Niba Real Madrid ari ya kabiri muri shampiyona ya Espagne, Real Madrid ikaba imaze imikino 5 idatsindwa na Liverpool. Real Madrid ikaba iheruka gutsinda Liverpool no ku mukino wa nyuma wa finali mu gihe abantu bose babonaga ko Liverpool yakabaye inagitwara cyane rwose inshuro ebyiri bayitawe. Ibyo bintu biraza bikanyumvisha ko odi Real yakabaye ifite niyo yakabaye ari nto kuri Liverpool. Mu busesenguzi bwanjye. Rero ukibaza hamwe n'izo fakti zose zigaragaza ko ziri ku ruhande rwa Real Madrid. Kubera iki Real Madrid garuka akaba ikubirwa kenshi kurusha Liverpool. Icyo kintu nagano bajya bakireba abantu baganiriza kuri odds. Wenda kano dusenga bagasobanura ikipe ikuye kenshi. Niba bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ikipe ikubiye kenshi bivuze ngo ku rupapuro biragaragaza ko atari yihabwa amahirwe yo gutsinda. Bigaragara kiza kuza gutsindwa uno mukino cyangwa se wenda ikipe gahabwa gake kubera ko amahirwe yo gutsinda uwo mukino ari menshi. So none wakwibaza ngo kubera iki Real Madrid mu mikino 5 yeruka kuyihuza na Liverpool, Liverpool itarayitsinda na rimwe, Real Madrid ikaba ari ya kabiri muri shampiyona ya Espagne, Liverpool ikaba yararindimutse iri ku mwanya wa 8. Kuki Liverpool ifite 2 Real ikagira 3? Ngana wanyumvira n'ubusabane se ni muwe umwera yakugiriye ashaka kugira ngo uterekeho umutungo wawe wikube 3. Kandi ugomba kuwibaza ugashyiramo ubwenge nibwo ugomba kuba winjira rero mu gusesengura kwanya koko kumenya ngo ese uno munsi mba naha iyi ekipe amahirwe. N'ikindi kintu wamenye kubatoza inshuro nyinshi Jurgen Klopp amaze guhura na uyu nguyu Ancelotti Carlo shaka uyu nguyu ntagarakura amaze kuramo nka 2 Jurgen Klopp. Nukuvuga ngo rero gusa kino mu Budage uri agitoza na Dortmund. Ancelotti yamukubitaga yaba nabe yakubita yigendera yarabyaturaga. Kuri uyu munsi wa none rero ngiye nk'umuntu ubona ko Liverpool ifite fact gusa iyigarukira ya odi. Prediction ya odi iragaragaza ko Liverpool iri muri position kuba yatsinda no mukino. Hanyuma ibindi bijyanye n'amateka bikagaragaza ko Real Madrid iri muri position yuko yakaba yari itsinda no mukino. Hanyuma rero icyo nakubwira wowe bettinga ni yuko ugomba guhita ufata amahirwe yo kugura amawusiyo abatandukanye. Hano arimo mwata. Rero ya mbere kuri uyu mukino nuko wabanza ukareba icyo biba bihuriyeho n'iki. Liverpool yakira ikipe ya Real Madrid mu mikino 5 yeruka kubahuza ntiharabamo over y'ibitego 3. Reka. Icyo rero gita kikwinjiza mu gutangira kumva ko iyi ari option ya mbere yo kugura anda y'ibitego 3 muri uyu mukino. Indi option ya kabiri ni yuko muri iyo mikino Liverpool nono yakiriyemo Real Madrid uko ari 3 yatakaje mu umwe. Indi 2 ntiyayitakaza. Biratuzanisha mu kugaragaza ko Liverpool draw no bet yayo ari sure deal kuko draw no bet ya Liverpool ikubiye 1.85. Draw no bet ni kuvuga iki? Liverpool iratsinda uwo mukino itawutsinda iranganya kandi ninganya ntago bikurishisha. Baragusubiza yawo washyizeho. Kandi nanone ikindi kintu washyiraho nanone muri draw no bet yishyiraho nta kibazo ariko nanone ushina nayo bivuga ngo kwinjizanya. Kwinjizanya hano ho wenda kwinjizanya nago twabyita ko twabigira sure deal cyane kubera ko biragaragara ko no mu mikino 5 yeruka kubahuza imikino 3 ntabwo binjizanyije ubusa kubusa. Ubwo niba batarinjizanyije imikino 5 3 ibiri akaba ariyo binjizanya muri iyo ibiri binjizanyije bikaba byarasabaga Real kwiri mu rugo kandi uno munsi Real ikabitari mu rugo ntabwo rero wakabaye wibihutira kugura kwinjiza. So nuvuga ngo bigureka draw no bet bakwigurira draw no bet cyangwa bakigurira double chance cyangwa bakigurira anda y'ibitego 3 muri uyu mukino. Reka mbabwire rero ngo amahirwe masa kuri iyo match ya Liverpool iza kuba ikina n'ikipe ya Real Madrid. Reka Anfield Road birumvikana umutoza Jurgen Klopp uza kuba yakira Carlo Ancelotti. Reka rero Edima tunyurizemo akaririmbo kamwe ko kuducangamura tugaruke twinjira kuri match ya Napoli n'ikipe ya Eintracht Frankfurt. Twebwe uno munsi nizo tubaha
kugira ngo tubereke neza ko turi abasesenguzi bo kwinjira mu misokororo mu mizi tukakwereka ko ibyo uba wumvishije hirya no hino ntabwo bigamije kuguha imitungo brother, ahubwo ikiganiro ibyahishuwe muri betting ni ukuguhishurira bimwe mu byo utatekerezaga bikagufasha kuza kubugira ute urya imitungo of course. Kuryo ejo nituza twinje muri studio muzavuge muti ba basore baje mana we reka adukinira akaririmbo nakaye karirimbo ari kuharaye muri iyi minsi ubundi kugira ngo abari kadukubite tipi nayo mpara yeso bamutaye muri yombi wakabye inde Chris izo bamushize ba yagezeyo se yambasha no ntago Chris is by the way ni Joe West ahubwo wikaga happiness gakunda se nkundaga happiness aho ahubwo Chris ize nawe nakubwira ko nawe yitabye RIB ariko kwitaba RIB yagomba kwitaba RIB kugeza no kwitaba ko yeguye kubijyanye n'amafaranga nyine konseri ariko ndiwe my dear pare raba okay none niba uko gahunda zimeze rero reka adukinire hejuru cyane ya Joe West nta kibazo nako nyine nakundi kuko amazemo 2 weeks by adukinire hejuru cyane ya Joe West tubanze twumve uwo Joe West wamaze kubatabwa muri yombi arakurikiranwe wiki kuko ntabwo yakizize n'ikiramuhamo akurikiranye cyangwa arakekwaho ko yarasambanyije umwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka 18 ku gahato. Birumvikana ko abikekwaho ko ubutabera nibwo bwonyine buzanzura ko ibyo bintu byabyaye. Reka twumvaga happiness rero umwomoje ku cyaha ari kuzira ubwo reka twumvaga happiness ubwo birashoboka kuba ariko yagendeyemo ubundi nduru zikavuga aririmba ibintu bikamukurikirana. Nakundi reka twumva ko happiness aririmbaga niba wenda ariko kaba kamukurikiranye ubundi tugaruke mu kanya twinjira kuri match ya Eintracht Frankfurt ndetse n'ikipe ya Napoli.